نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بندات مروچی ہم نبی تک کراچی اچا گوادر اچا مسقط رو کی پی آئی اے فلائٹ کنی ایئرپورٹ کے سرا لینڈ کو تک کراچی اچا گوادر چل مسافر زورانا پی آئی اے فلائٹ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سرا لینڈ کنک بتا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چین کنکی گرانٹ اچا میان استعمالی معیار ردا 66 ارب کلدار ہرچ درچا ترجم کنک بتک گزشتہ سالہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال کنگے واسطہ فلائٹس بندات کنگے جار کنک بتا پیپلز پارٹی ایم پی اے حاجی علی مدد جتکا زہریہ ناشرکاری ارشترندی لفظاں جتک تو گشتک ناشرکارہ نہلا جنگا محلوق و سیکیورٹی فورسز یک جہاں قوم پاک فوج شانہ بشانہ ناشرکارہ او کتنا الخوارج ہلا برسر پے کر دینا یہ جنگا ہمارا سوگ بندی رسی ریاستہ محکمیر کنگے واسطہ بخوڑی قربانی دے گچا پہریز نہ کرنے صوبائی وزیر بلدیات سردار کوہیار خان ڈونکیا زہریہ ناشرکاری ارشترند لفظہ جنانہ گشتک ماہمہ وحدہ دا سکون نبیں وحدی ظلم ذمہ وار قانون کٹہرے آرگ نباں آئی گشتک بلوچستان محلوق و حکومت متحد بوانا چیلنج مقابلہ بکنا یک پر امن و اشحال بلوچستانی جوڑ دیں کوئٹہ دمک سنجیدیہ کوئلہ کرنا گیس پر بوگ صاحبہ تراک بتا تراک صاحبہ گازا کنجن پھسٹگا چیف مائنز آفیسر عبدالغنی بلوچ ردا کنجنا کشگ واسطہ ریسکیو آپریشن بڑھ جاہیں چشکے ویلا انگتا اچ کنجن کشگ نبیتا بلوچستان ضلع مستونگا ناشناسی عسکریت پسندہ لیویز چوکی سرا ارشکنانا اہلکارہ چا لحظر تک سیمنٹ فیکٹری مشینری ہم ہاتھ چتک لیویز ردا ارش وحدہ چوکی یوکا سے اہلکار موجود بیتگا صلح بندی مردمہ کمی فاصلہ سرا سیمنٹ مشینری آس چتک ارشا جانی دامان نبیتا فورسز مزن نفری ویلے جاہا سربوانا کلیئرنس آپریشن کتا سیف اللہ گوال اسماعیل زیچا دو مردم آور جنک بھی تک اسسٹنٹ کمشنر نوید عالم ردا وحدے آور جنوں کا جستگاں وڑا دمگی مردم آہانی رندگیری کتا شیپت دمگی مردم لیویز آور جنوں کا نیاما دو نینگی تیر گواری بتک تیر گواری آسرا دو اغواکار جنک یکی آور جتگی مردم بازیاب کنک بیتا پجار عہدہ دارہ بلوچستان ہائی کورٹ نیمگچا تعلیمی ادارہ سیاسی چستو ایرانی بندش بابتا پریس کانفرنس کو تک بی ایس او پجار ابرار برکت گشتک بلوچستان ہائی کورٹ فرمان ملک آئینی روح و بنو کی حقانی خلاف ورزی کوئٹہ ضلع انتظامیہ زیر نگرانی ضلع کوئٹہ جتائے دمگا گران گائی خلاف کاروائی بڑھ جاہی ضلع انتظامیہ جتائی ٹیمہ کوئٹہ جتائے دمگا نوا جنرل سٹور تندور گوشت دکان منی پیٹرول پمپانی ترتاب کو تئے نیامہ چیزانی نہاد و معیار 4 ٹپاس کو تک منی پیٹرول پمپزار نہاد و گیچ معائنہ ہم کو تا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداریہ بلوچستان صوبائی اسمبلی حلقہ پی بی چلپنچ کوئٹہ چا پارٹی امیدوار حاجی علی مدد جتک سوگ مندی سرا مرادباد بیان گشتک حلقہ محلوق منت وارا ای گشتک علی مدد جتک سوگ مندی جمہوریت پسند قوتانی سوگ مندی صوبائی حکومت بلوچستان محلوق حقیقی ترجمانی کنان کیونکہ صوبے بنیادی آثراتی دیا گئے صدقی جوڑ کرنے واسطہ گانگی زورا بلوچستان بیشتری ضلع موسم ساٹ و خشک وگی گمانی جبکہ کوہانی سرا صبح شپا گیر ساٹی گیدو گمانی محکمہ موسمیات ردا لسبیلا خزدار و کلاتا مطلع جزوی ابرالود آبی تیز گواتا گو گرند گرو کا گو اور بوگی گمانی چشکے کوئٹہ کم کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا سپریم کورٹ
کوٹ جسٹس امین الدین خان سروکی عباس کی آئینی بینچ سویلین سے فوجی عامد کے ٹرائل خلاف انٹرا کورٹ اپیل گوشتار تک کیس گوشتار گنیاما جسٹس جمال مندوکیلا گشتک کے آرمی ایکٹ اطلاع یوکا فوج سربی فوجی افسرانہ بری کی حق رسن یا نہ برائے چیز چارک با جسٹس مسرت حلالیہ گشتک ہما آفیسر ٹرائل چلائنیت کوٹا ود فیصلہ اش نکنائنیت افسر ایدگا مسترے افسرہ کیس دیمدن فیصلہ اش کنائنیت پاکستان پیٹرولیم گیس پیداوار بنداد کنگے جار جتر گیردا پاکستان پیٹرولیم نمگچا کوٹریہ گیس پیداوار ودی بوگی حالے پاکستان سٹاک ایکسچینج ہم لنگی دین دیگ بتر منگیردا کوٹری نارتھ بلاک و نچا گیس یومیہ پیداوار 5.6 ملین میٹرک کیوبک فٹ جس کے پاکستان پیٹرولیم یونائٹڈ انرجی پاکستان لمیٹڈ و ایشیائی ریسورسز آئل لمیٹڈ اشتا ہم گنچی شیئرز بینک مارکیٹ ڈالر مقابلے کلدار معمولی گیشی ریکارڈ بتا ڈالر کا درا 12 پیسے کمی چشکے آئیے پر انٹر بینک ڈالر 278 کلدار 6 پیسے سر ٹریڈ کر لے گنجائی تحقیقارانی وزیر محسن نقویہ JUI فیس روک مولانا فضل الرحمان ماڑیا یگو گندنن کتک گندنندہ حال پرسی کتا مہا محسن نقویہ مولانا فضل الرحمان جاندرائی بابتا نیک واہشتر شان کتک گندنند نیاما وطموتی دلچسپی امور و ملک تیوگے جاوران سرا حیال لیکان درشان کا نگتا کراچی واٹر ٹینکر اچھا 2 مردم بیران بتر گیس کی گنشو نردا شہید ملت روڈ سرا ٹینکر ڈک جنگچا 2 مردم بیران یکی ٹپی بتر لاش ٹپی ہسپتال سرکنگ بتگا جبکہ ٹینکر ڈرائیور ہما دمانا تچگا سو من بتا ویلپاد واٹر ٹینکر آج جن بتا کراچی اچھا پولیو نو کی کیس رپورٹ بتر شپت یوگی ملک کا پولیو کیسانی کچا ابتادہ سر بتر حکامہ تصدیق کتا پولیو وائرس یکجگہ کیسی دیمات کر لیبا ایک عہدیدار گشتائی کیس گستگی سارے سابدادہ حوال کنک بتا پرچکے نمونہ 2024 جمدی بتا کراچی ضلع رودرتیانو 2024 رپورٹ بیو کی پولیو کیس کچ 2 بتک ملک سال 2024 WPV1 نے ابتاد کیس رپورٹ بتک سورے یکتولے نہادہ 1000 سے تدکلدار گیشی بتا سورے نہادہ یکشلا سیمی روچی کی گیشی بوانی کراچی سراپا بازار ردا سورے یکتولہ نہادہ گیشی پت 2 لاکھ ابتاد 1000 سے تدکلدار بتر 10 گرام سورے نہادہ 1104 تک کلدار گیشی پت 2 لاکھ 38,590 اب کلدار بتا